video kan clear how tur hi TEC registration ti dana kan clear how le don ani seva link ka kan luta kan CSC ID le password te kan chut lu nu in seva portal la kan luta dashboard a khian services ti khiron langta services ti kan click le anga kan click zo nu in dinglam pang sira hian search bar lo langta ta hian telecenter ti kha kan lo type don ani telecenter ti kan type a click here a kan lut le anga hnuai lampang a hian login with das ti amta ta in kan click le don ani kan click zo nu in login with CSC connect a hian kan lut le anga ta hian kan hming ate kan mobile number te kan email state te district kan address a kim changkha kan da lu le kha ngai don ani payment a hi kan ti fel kha ngai le don na ta hian kan CSC password ate tin kan CSC wallet pin password te kha kan da lu le kha ngai don na kan chut lu nu in pay ti a hian kan click le don ani pay ti kan click zo nu in order receipt baron lang a kan payment kha success ti na kha ni ta a got to home a hian kan lut le don ani got to home kan lu zo nu khan exam status siron lang ta a heng ho hi exam kha kan nei kha ngai don ti dan ta a exam kan nei zo nu khan unlock don ani exam status kha exam kha ka zo to ta a ta hian dashboard ta hian ka lut le anga assessment complete aron ti ta a assessment kha ka zo to ta ka certificate kha ka download thei don certificate ka nei to ti na ani kha zong kha TC registration ti dan ani